Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunze ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 yo kuri uyu wa kane tariki ya 12 ukwezi kwa kabiri y'umwaka wa 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibanda kuri uyu mugoroba. Umukuru wa MONUSCO yaje n'indege ku kibuga cy'indege cya Goma cyari kimaze umwaka gifunze. Si bya bisobanuye iki kuri we? La MONUSCO déploiera MONUSCO izohereza mu minsi iza misiyo ya mbere izaba igamije gusuzuma ibijyanye n'ikirere muri Uvira. Urugendo rwanjye rugamije kuganira n'abo bireba hamwe no kwihutisha imyiteguro ihamye. Naho bamwe mu bagore n'abakobwa barundikazi boherezwa gushaka ubuzima mu bihugu by'Abarabu bafatwa nk'imbohe ndetse kandi bakanasiga imiryango yabo mu bukene. Jewe n'umugabo wanje yagiye gutera iyo office yino mu Burundi aravuga ati nimunyereke umugore wanje ahantu mwamujanye amezi atarahejo ntabona ifaranga nyamba yarapfuye ni mubimbwire menyeshe nanje umuryango wo kumugore yuko yoba yarapfuye. Tubafitiye n'ikinamico urunana aya makuru ahagarariwe na Gildas Hondemondo. Mbere yo gutangira amakuru ku buryo burambuye, Chansar nayahegezweho. Ujejwe uruza n'uruza ku mipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko bashinzwe gukurikirana abimukira bazogabanywa cyane muri Minnesota. Mu ijambo ryiwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Tom Homan yavuze ko President Trump yemeye ko kwiyongera kw'abakozi bashinzwe umutekano muri iyo leta gutegerezwa guhagarara. Yongeye ko abasigaye bazosubizwa iwabo mu ndwiza. Ibi bibaye nyuma yaho abiyerekana babiri bishwe nabo bajejwe abimukira muri Minneapolis mu kwezi guheze. Hagati aho umugwi w'inama nkenguzamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujejwe umutekano uri mu nama yo kuraba uko abo bakozi bajejwe abimukira bigenjeje muri ico gisagara. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko yasavye umushikiranganje wa mbere wa Israel ko ibiganiro Amerika iri kiragiranira na Iran bibandanya kugira harabwe ko nimba hashobora gushikwa kwa amasezerano. Ivyo yabivuze inyuma y'ibiganiro yagiranye na Benjamin Netanyahu mu biro vyiwe vya White House. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Tom Batman mumva mu ijwi rya Siriyake Muhawe nayo. Abategetsi babiri bamaranye hafi amasaha 3 mu nama idasanzwe yabereye mu mwiherero aho Netanyahu yashitse aciye aho kamera zitamubona. Trump nawe akaba atakiganiro yatanze kubamenyesha makuru. Mu nyuma President yavuze ko atanga ingo ntabanduka yafashwe uretse ko yashimitse ko ibiganiro vya Amerika na Iran bibandanya mu kuraba nimba bishobora kugira ico bishitseko. Yigeze kandi kuboneka nk'utera ubwoba ko hashobora kuba ibikorwa vya gisirikare mu gihe ataco byoshikako. President wa Israel ariko arahatira Trump kugira amasezerano na Iran arenze kure aya nucleaire, harimo kugabanya gukora ibisasu vya misile birasa kure no guhagarika gufata mu mugongo imigwi yo mu karere yitwaje ibirwanisho, kandi ko mu gihe Iran itovyemera asaba Trump ko yoca aha gasopo ico gihugu. Ubutegetsi bwa Iran buvuga ko umugambi wo gukora ibisase birasa kure utari ku meza y'ibiganiro. Gongera koko butazokwemera ico bwise ivyo busabwa birenze urugero. Abapolisi bo muri Norvege basatse amazu y'uwahoza n'umushikiranganje wa mbere Torbjørn Jagland mwiperereza kubijanye n'imigenderanire yiwe n'umunyamerika yakoze ivyaha vyihohoterwa rishingiye ku gitsina Jeffrey Epstein. Jagland yagirizwa ko yari ibiturire vyinshi kandi ubutungane bwiteguriye kuza kumwumviriza. Umushinga wa manza wiwe yavuze ko ahakana ivyo yagirizwa kandi ko yiteguye gukorana n'ubutungane. Ivyo aregwa bifite n'isano n'igihe Jagland yari umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'Uburayi Europe Council, ishirahamwe rikomeye mu gukurikiranira kubahiriza agateka kazi na muntu iburaya. Latifa. Urakoze Chansar. Dutangiye amakuru twabateguriye ku buryo burambuye. Bamwe mu bakozi bava mu bihugu by'akarere bajya gushaka akazi mu bihugu by'Abarabu bakomeje kwinubira kubahohoterwa.
mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo igihugu cy'u Burundi cyafashe ingamba z'uko abajya muri ibyo bihugu baca mu mashyirahamwe azwi n'amategeko, ariko ibiboneka ni uko kuri ubu iryo hohoterwa rigikomeje. Kezimana Wayida, umwe mu baherutse gutahuka bava muri Arabia Saudite, avuga ko yatashye imbokoboko kandi yaranahohotewe. Twavuganye nawe ku murongo wa telefone ari mu mujyi wa Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi, abanza kutubwira uko yari yagiye muri icyo gihugu. Jewe urumva kugira ngo ende Arabia Saudite, jewe ndafise n'umugabo yagurishije itongo ryiwe, turiha imiliyoni 2. Navuye i Burundi ngenda muri Ethiopia inshikana mu kibuga ca Arabia Saudite citwa Riyadh. Ukigerayo hari abari bahari bo kukwakira? Je hanyakiriye umuntu w'umutumwa wuwo yari yanguze. Mbere yuko ugenda muri Arabia Saudite bari bakubwiye ko ugiye gukora iki? Twebwe batubwira ati uri Saudiya nta kintu na kimwe batagukoresha cerekeye ahantu mu nzu kiratse ikintu kabisa cyo gusambana, nico cyonyine batubwira. Hanyuma byagenze gute kugira ngo utakazi uve muri Arabia Saudite ugaruke mu Burundi? Narashitse kwa bosi, ukwezi kwa mbere kurahera ndabasaba amafaranga barayanyima. Irya kabiri kandi ndabasaba amafaranga ntibampemba. Navyuka saa 11 nkaryama saa 7 saa 8 zo mwijoro. Misi yose abana babo bankata n'amavugita. Haragira n'igihe baza baransoba no ku mutwe, nyina wiwabona yibereye ku telefone nta no kuvuga ati biki n'ibiki. Canteka amata uwo munsi baranize hamwe ayo mata mpaka kuyagarukana. Baca bampamagarira mu cyumba baza kuba baranigurira ngo nta mafaranga nohembwa ngo ntaco nkora. Hanyuma wageze mu Burundi gute? Jewe n'umugabo wanje yagiye gutera iyo office yino mu Burundi, aravuga ati nimunyereke umugore wanje ahantu mwamujanye amezi 3 araheze ntabona ifaranga. Nyamba yarapfuye ni mubimbwire menyeshe nanje umuryango wo ku mugore yuko yoba yarapfuye. Barampiga mu iyo office barantora. Uwandungitse oboroka wanje namubwira ati bibazo mfise. Ho kuvuga ati reka nanje nagusabira amafaranga yawe ntiwotaha imbokoboko nk'uko. Wewe yavuga ati nakoze amakosa. Hari ababo bajana no kumugara baramugaye. Hanyuma ubu ngubu wowe umeze gute ku mubiri wawe? Je ku mubiri wanje nizishoke gusa bampaye zo kuza baranzibura amakaramu n'aha hantu bankata imbugita no kukungene naje atani ikintu na kimwe novuga ati nje mvuye Saudiya ntwaye nk'abandi ba bitako n'itongo ryacu twagurishije n'ibintu byose twaguranye. Je nk'umugabo namusanze mu gasho bamufungiye amafaranga yari yatoye umukopo ngo manje Saudiya nanje ngo nze kuyagombora. None ishyirahamwe nta kintu ryavuze kuri ibyo byose byakubayeho? Jako bari bavuze ati ngo bazompindurira iyindi nzu. Je ndabasaba ati nukuri ni mumpindurira iyindi nzu, jewe ngende gushakisha ndabe yuko nkora ndabe yuko noriha amadeni y'abandi. Ngo madamu wawe yavuze ati ntanagukeneye mu gihugu ca Saudiya, agukeneye mu Burundi, ngo uzogushaka nawe ngo azokugura nkuko nawe yakugutse. Amafaranga bari bagusigaraniye yo angana ate? Urumva je nakoze amezi 3 n'amezi 2 namaze muri office. Mu Marundi harimo imiliyoni 6 n'amajana 5. Hanyuma yo watahanye yawe yangana gate? Hahani no mu Burundi baraguha n'icasha muri iyo office, nta n'ikingorongoro baguha bakubwira ati ngo bagukatiye mitiki. Urasaba iki none ubu? Ari nk'abantu bavuga ati bomfasha n'ukuri basi nkatuma ndaba n'ahantu n'ukuri kw'Imana notura Imana yobikoze. Uwo nguwo yari umwe mu barundikazi bajyanywe Arabia Saudite bagakorerwa ihohoterwa. Dukomeje n'aya makuru, umuyobozi w'agateganyo w'inshingano z'umuryango w'abimbye mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bw'iki gihugu, umujyi uri kugenzurwa n'inyeshyamba. Umuryango w'abimbye watangaje ko ukugera kwa Viviane Van de Per ku kibuga cy'indege cya Goma ari intambwe ikomeye cyane nyuma y'igihe kirekire icyo kibuga kidakoreshwa mu by'ingendo z'indege. Inyeshyamba za 23 zishyigikiwe n'u Rwanda zahagaritse ibikorwa ku kibuga cy'indege mu kwezi kwa mbere umwaka ushize nyuma yo gufata intara ya Kivu y'Amajyaruguru ikungahaye ku mabuye y'agaciro mu gitero cyihuse cyahitanye ibihumbi by'abantu. Ni inkuru ya Gisele Bergo. Kugerwa kwa Viviane Van de Per bifatwa nk'intambwe ikomeye mu gushakisha ituze mu burasirazuba bwa Kongo ahari kubera intambara. Uyu muholandikazi ukuriye MONUSCO kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka yavuze ko yizeye ko kugwa ku kibuga cy'indege gifite akamaro kanini kimaze umwaka gifunze bishobora gutuma cyongera gufungurwa buhoro buhoro mu nyungu z'abatuye Goma. Il y a plus d'un an. Hashize umwaka urenga
aho tariki 26 Mutarama 2025 nari mu ndege ya nyuma yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi ndi mu ndege ya mbere ihaguye bundi bushya. Nizeye ko iyo ari intangiriro yo gufungura iki kibuga ku nyungu z'abaturage. La réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Ingabo za MONUSCO zahoranye ibirindiro bikuru mu mujyi wa Goma, ubu zabyimire mu mujyi wa Beni w'intara ya Kivu ya ruguru, kandi izi ngabo ntizashoboye gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma kuva inyeshyamba za 23 zafata uwo mujyi. MONUSCO irateganya kohereza itsinda ryo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission. MONUSCO izohereza mu minsi iza misiyo ya mbere izaba igamije gusuzuma ibijyanye n'ikirere muri Uvira. Urugendo rwanjye rugamije kuganira n'abo bireba hamwe no kwihutisha imyiteguro ihamye, kureba ibijyanye no kugenzura ndetse no guhuza itumanaho hamwe no gushyiraho uburyo bufatika kugira ngo ibyo byose bishoboke. MONUSCO kandi izakomeza gushyigikira ibikorwa byo kugarura amahoro bisanzwe biriho. Ibyo guhagarika imirwano nabyo bizakorwa mu buryo budahagarara bishingiye ku masezerano yemejwe nk'uko byateguwe, hagamijwe kwizeza umutekano w'abakozi ndetse n'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye. Umwaka ushize Kinshasa na 23 hamwe n'u Rwanda na leta ya Kongo byashyize umukono ku masezerano atandukanye Doha na Washington. Ibiri mu masezerano ntabwo byubahirijwe kugeza ubu. Gisele Berwa harakoze cyane. Dukomereje mu Rwanda, urubanza rw'ubujurire rwa Madame Beatrice Munyenyezi rwakomereje mu rugereko rw'urukiko rukuru i Nyanza. Munyenyezi yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside n'isambanywa ku gahato ryakorewe abagore ndetse n'abakobwa. Beatrice yirukanywe na Amerika mu mwaka wa 2021 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwinjira muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko akaba yarirukanywe n'u Rwanda ku byaha bya jenoside. Mugenzi wacu Yves Bucyana yakurikiranye uru rubanza. Mu rukiko kuri uyu wa kane hagiwe impaka ku byifuzo bitandukanye byatanzwe n'ababuranyi. Ubushinjacyaha bwasabaga ko urukiko rwasuzuma umutangabuhamya wiyongera kuri 32 bamaze gutanga ubuhamya bwabo, harimo abashinja n'abashinjura Munyenyezi. Ni icyifuzo cyanenzwe n'uruhande rwa Munyenyezi, abamwunganira bavuga ko atari ngombwa ngo kuko icyiciro cyo kumva abatangabuhamya cyarangiye. Urukiko rwabajije igishya uwo mutangabuhamya yabaje kubwira urukiko. Umushinjacyaha avuga ko umutangabuhamya avuga ku isambanywa ku gahato ryakorewe abagore n'abakobwa bari mu mpunzi zari zahungiye ku mashuri y'Abangirikani mu mujyi wa Butare, n'abari bahungiye ku cyicaro cya prefegitura ryategetswe na Beatrice Munyenyezi n'umugabo we Arsène Shalom ntaho bari, ngo we ubwe yanasambanyije ku gahato uwo mutangabuhamya. Arsène Shalom ntaho bari na mama we Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango mu gihe cya jenoside bafungiye ibyaha bya jenoside, bahamijwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha muri Tanzania. Abunganira Munyenyezi ku ruhande rwabo basabye umwanya wo kuzagira icyo bavuga kuri ubwo buhamya bwanditse. Nabo babwira urukiko ko hari abatangabuhamya 6 batanze ubuhamya bushinja Munyenyezi mu gihe yaburanaga muri Amerika. Beatrice Munyenyezi yavuze ko ubuhamya bw'abo batangabuhamya muri Amerika buhabanye n'ubwo bamutanzeho mu nkiko zo mu Rwanda, ari nayo mpamvu asaba ko ibyo bavuze byakumvwa mu rukiko. Abunganira uregwa bavuze ko dosiye y'ubwo buhamya ya page zigera kuri 300 bayibonye bayohererejwe ku gakoresho kazwi nka flash disk n'uwamwunganiraga muri Amerika. Ubushinjacyaha bwanenze bikomeye iki cyifuzo, cyane cyane inzira yakoreshejwe mu kubona iyo dosiye. Umushinjacyaha yibutsa ko urubanza rwa Munyenyezi muri Amerika rutandukanye n'urwo ari kuburana mu Rwanda. Avuga ko muri Amerika yaburanaga ku byo kwinjira muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, naho mu Rwanda akaba aburana ku byaha bya jenoside. Ibi nabyo urukiko rwabikomojeho. Umucamanza yibutsa uruhande rw'uregwa ati mwibuke ko muburana urubanza rw'ubujurire, kandi mwibuke ko uru atari urubanza rw'uwoherejwe mu Rwanda n'ikindi gihugu. Beatrice Munyenyezi yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye muri 2024 ahamijwe ibyaha bya jenoside no kugira uruhare mu bikorwa byo gusambanya ku gahato abagore n'abakobwa mu gihe cya jenoside. Abamwunganira basabye umwanya wo gutegura imyanzuro yabo neza ku mvugo z'abatanze ubuhamya muri uru rubanza no ku rugendo rwakozwe n'urukiko ahakekwa ko hakorewe ibyaha,
ndetse no kumenya neza ibimenyetso by'ubuhamya bwatangiwe muri Amerika bushinja Munyenyezi. Umucamanza ategeka ko urubanza ruzakomeza tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu. Ubu ni ku isaha y'isa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Ni umwanya wo kumva ikinamico runana. Mukobwa Jana akomeje kwirengagiza inshingano zo kwita ku mikurire myiza y'abana be. Reya w'ibyishimo byamusabye ni urunana. Ariko nyine mana we, igihe yahereye yiraza Nyanza Reya, icyo gitego washoboye kugitsinda ute koko? Igitego nagitsinze ejo mu gitondo. Kagira inkuru rero. Niko wari waharaye cyangwa warahazindukiye? Niba se waguhamagaye cyangwa uzi ko geneye naraketse yuko urya intama yamukandagiye ntacyo ashoboye? Ariko nawe ntabwo ari ibyo mvuze rero. Ngo iki? Ubwo koko 100% ko kuwa mwigarira turi kuvuga ririhese. Umva, ejo twajyanye muri siporo mu gihe twari tuyirimo nyine duhita duhura na Rumarinkwi. Nabari muri siporo se? Yego sha. Ariko nabanje kugira ubwoba ntaramuntwaye birarangiye. Hanyuma umva nta nubwo yigeze amureba nirihumye. Nakarumarimwe kamwaye kashobewe. Ye? Mwahise mwikomereza rero. Neza cyane. Siporo turayirya ari nako twipangira gahunda yo kuzihurira ku munsi w'abakundana nyine. Nabyo hita bikwemerera. Neza. Ubwo nyine duhise tunagera ku ngingo nyamukuru ari nawe nkeneye ibitekerezo byawe so. Ngira neza rero rwose uko bimeze nanjye nguha ibitekerezo. Urumva nge na Chris twamaze kwemeranya ko kuri uwo munsi w'abakundana umugoroba wose azaba ari nge nawe. Yego. Ngaho mbwira rero nzamwakirira iwanjye. Nta kibazo ariko. Buriya nahategura gute ku buryo hazaba hadasanzwe? Tuzabitegura sha ubyihorere. Ariko uguzi ko hari n'andi makuru ntakubwiye we. Mukirazi erega nawe. Uzi ko Chris yampaye n'amafaranga mu rwego rwo gutegura icyo gikorwa? Koko se? Yarayampaye pe. Niyo mpamvu rero uriya munsi ngomba kuwutegura ku rwego rwo hejuru. Yego rwose. Ubwo rero igisigaye ni ugutegura ku buryo bwihuse kandi ku rwego rwo hejuru nyine. Ndagushyigikiye. Ubwo twemeje ko tuzabikorera hano iwanjye. Igisigaye nyine ni ugutangira kuhategura ku rwego rwo hejuru. Mbese uzantiza ibihe bikoresho? Ahubwo mbwira ari wowe. Niki ushaka ngo nkiguhe cyangwa nyine tugishake hakiri kare? Nyamara ni wabona hakwambikiye impeta ya fiançaye. Ariko se mukobwa Jean, karame mujyana. Ibi ni ibiki wowe gacwawe? Ibihese. Mana yanjye we. Niko se mukobwa Jean. Karame. Urabona aba bana bagirira ubuzima bwiza ahantu hameze gutya? Hameze hatese. Niko. Reba aha hantu baryamisha. Ko nanjye mparyama. Mbabarira mukobwa Jean. Mbabarira ujye wumva inama tukugira rwose. Abana bagomba kurara ahantu hasukuye. Bakambika imyenda imeshe. Bakarindwa umwanda mu buryo bwose. Mana yanjye. Ibi bintu birandenze. Ibyo nakubwiye ngo ujye ubibwira abakire. Ariko mukobwa Jean, ndakumva. Reka nkubaze. Mbaza ndagusubiza rwose. Ntuhabwa amafaranga y'inkunga igenewe abagore batwite n'abafite abana bari munsi y'imyaka 2. None kuki utayakoresha icyo wayaherewe? Kuki utayakoresha ngo ugure isabune umese ibiryamirwa by'abana, ngo ugure imyambaro y'abana? Unayimese kubera iki? Aha, nzajya nyigura muyobo. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa rwose. Ikindi kandi ndakumva. Kuki utubahiriza gahunda y'ikingira no gukurikirana imikurire y'abana mukobwa Jean? Nta mwanya niboneye. Ibyo wita kubura umwanya rero nibyo bituma abana bawe bagira ubuzima bubi. Ariko ubundi ibyo byo muba muvuga byo gukurikirana imikurire y'umwana bimaze iki koko? Ntumva se nyine ko ari ugukurikirana imikurire y'umwana? Hanyuma bizatuma umubyeyi amenya ibibazo umwana afite mu mikurire ye, bituma afata ingamba hakiri kare igihe bigaragara ko umwana atangiye kugira ibibazo mu mikurire ye. Ubwo ibyo ni byaba bifite uyu mwanya. Oya mukobwa Jean, oya rwose. Gukurikirana imikurire y'umwana ni inshingano za buri mubyeyi. Buri mubyeyi agomba kwita kuri izo nshingano. Agomba gukurikirana imikurire y'umwana we buri kwezi ku mujyanama w'ubuzima kugeza igihe umwana yujuje imyaka 5. Urabyumva? Ariko reka nkubwize ukuri mujyana. Mbwira rwose mukobwa Jean. Urumva nshobora guta umwanya ngo ngiye gupimisha imikurire y'abari y'abana? Kubera cyo utabikora kandi nkubwira ko ari inshingano zawe. Ubu si cyo ntazi ku mikurire y'abana banjye niki? Uzi iki se ahubwo mukobwa Jean? Umva,
nzi ko imikurire y'abana banjye ari mibi kubera ibibazo nifitiye ubwo icyo ntazi ni iki. nibura se hari inama ufite z'uko wabigenza kugira ngo bave mu mikurire mibi bajye mu mikurire myiza? hanyuma si izo nama naba nazihawe nande? urumva rero igihombo iyo utajyanye abana bawe gukurikirana imikurire yabo. ubwo uzi yuko wabajyanyeyo uhabwa n'inama z'icyo gukora kugira ngo bagire imikurire myiza. urabyumva? ariko se ntunashima ko mfata uyu mwanya nkaza gusura uyu mwana wacu Nadi? ibyo se ubwo mbiguhaganiye Patri? ntabwo biga ariko nanone nta nubwo nshimiye cyangwa se nzongere kunyura hano ngo ndebe uyu mwana. ibyo byo simbikubujije da akada. none ikindi ushaka ni iki? nese mbwe kuba hari ibyuma byo gufasha umwana bidahagije koko Patri? ariko ubundi uragira ngo nkore iki kindi? nyine we numfashe kwishyura icumbi unanyongerera igishoro reka nkore ku buryo bwagutse. ariko Nadi nkwibariza ikibazo kimwe. ngaho mbaza. kubera icyo utanyurwa n'ubufasha naguhaye? nuko butampagije. none se ko cyumva ko ngomba kugufasha kuri buri kintu ubwo urumva ari ugomba gukemura ibibazo byawe byose? mwiriweho? yego mwiriwe muyobo, ni karibu. Okay. ni karibu rwose muyobozi wacu Rufonse. ariko mbere yuko mpa karibu ndagira ngo mumbwire niba mufite amandazi. yewe amandazi arahari da. arahari meza cyane. nanjye ndashaka y'abana. Okay, bite musore? ni byiza muyobo. waje gusura umwana wawe se? Okay. cyakora uro gushimwa Patri. rwose aho waviriye kwizima ukemera umwana mwabyaranye na Nadine wita ku nshingano zawe rwose. ahubwo se nubwo bimeze bityo ugira ngo uyu mugore ntamereye nabi muyobo? gute se kandi? aha ndumva atangiye kujya nsaba ibya mirenge dore nibyo usanze turimo. rata muyobo wa mugani reka tubikubwire nk'umuyobozi tugira inama. atugira inama rwose. umuntu ndamubwira nti ubu kubera ko nsigaye niyishyurira inzu ubushobozi bwanjye ntibwiyongera. nkamubwira nti namfashe kujya niyishyura inzu wenda ananyongerera igishoro. Patri ariko ndumva ubusabe bwa Nadine nta kibi kirimo. cyangwa yemere nze tujye kubana iwe mve mu bukode binarangiye. ubundi si reka kubera si siniteguye gutunga umugore. none se urumva umwana we nagira ubuzima buzandenganya koko Patri? ariko Rufo ndakumva Patri. rwose nawe tubwize ukuri. yego niko Nadine ndakumva. sinaguhaye umurima ngira ngo uzajya uwuhinga ukuremo ibyo wifashisha wita ku mwana. warawumaye rwose sinabihakana pe. ngaho mbwira kugeza ubu uwo murima wari wawubyaza umusaruro? none se Nadine ndakumva muyobo. murima kuki utawuhinga? nzawuhinga ariko. ubwo rongeye Patrick ntabwo natanga buri kintu nk'aho turi umugabo n'umugore babana. reka da ndanigendeye. reka nkwisurize genda ndabona wanyirengagije yewe mukobwa we. bitesanye? mbabarira sinari nakubonye Leya. yego ye n'urushisha ari urushishi ruragaragara nkaswe nge. mbabarira rero njye sinari nakubonye ni ukuri. ubu rero njye ndimo kwihahira ibintu ndimo kwitegura kwizihiza umunsi w'abakundana. yewe ndumva ari byiza. hanyuma sanye bite ko ntakubonye muri siporo ya mu gitondo wa? ni ngombwa se ngo mbone Leya cyangwa hari ubwo ari inshingano zawe kumenya niba naje cyangwa niba ntaje muri siporo? mbese ko numva umbwirana umujinya muko? yewe nta mujinya mfite pe. yewe byihorere kibigutera ndakizi. icyo ni igiki se kandi? gusa icyo nakubwira ni ukwihangana kuko nta kindi nakubwira. nihanganira iki Leya? wihangana ko Chris yaguciye mu myanya y'intoki bakaba ari mu maboko yanjye ku buryo bwuzuye di. ubu ninjye utuye mu mutima we. yewe ariko narumiwe koko warahiriwe muko. nkugire inama nziza se? ubwo se urumva ari wowe wangira inama koko? ikitari icyawe urazibukira. reka Chris umuha amahoro ye kuko niba yarahisemo Leya nuko yabanje kubitekerezaho. ariko si usakumiro noneho ubu mpagaritse kugira ngo mbwire ibyo bitakaragasi byawe. ni inama nakugiraga ariko Chris ntiyaremewe Anyesi ahubwo yaremewe Leya we. yewe mvira mu nzira nigendere pe. ego uri mu gitondo wayatunaritse ubaho ubwe ngo ni amatako ngo ari muri siporo. ariko si ubwo uranyiyenzaho ngo bigende bite koko Leya? umva sindi nama nshaka kuguha. ibya siporo bireke si iby'abakecuru nkawe. bireke ntibikubereye bizagukamura n'utuvuta duke wari usigaranye mu mubiri tuzashiremo rwose ube noneho uve ku kuba rumara inkwi uba ahubwo urutare. uba urutare neza neza uzane n'iminkanyari. aha mvira mu nzira nigendere Leya ubundi nakubwira icyo uvuge rwose urufuzi rukurenge ko umunwa ari uwawe se. ariko se Nadine ndakumva muyobo. dore Patrick aragiye noneho reka tuganire kandi umbwize ukuri. ni ukuri mbateze amatwi kandi niteguye gushyira mu bikorwa inama mu ngira. ubu hari amahirwe menshi atandukanye
abantu bafite ubushobozi buke bashobora gukoresha bakikura mu bukene. Nibyo se? Arahari rwose sibyo? Ariko nako reka duhere kuri aya mahirwe y'uko Patrick yaguhaye umurima wo guhinga. Uwo murima yarawumpaye pe. Ugomba kuwuhinga rero. Erega ikibazo ni uko ubushobozi bugenda bumbana buke kubera ko ndimo kwishyurira ubukode bw'inzu. Reka nkubwira andi mahirwe ahari rero. Nguteze amatwi. Ubwo uzi ko muri sako hari amafaranga agurizwa abantu bafite amikoro make bagashyira mu bikorwa imishinga yabo iciriritse igamije kubafasha kwikura mu bukene. Yego se? Muri sako arahari. Yewe none se bisaki kugira ngo umuntu ayabone koko mana yanjye iyo nguzanye yangeraho gute? Yego wowe ugende wegere parasosho mu mudugudu wacu azaguha amakuru arambuye kandi azanabigufasha mu rwose. Nibyo? Mbega byiza we. Azakubwira ibisabwa byose ariko icy'ingenzi ni ukuba wakoze umushinga wawe mwiza kuko ushobora kugufasha kwiteza imbere. Ni ukuri urakoze kumpa ayo makuru rwose. Ndaza kujya kureba bushombe parasosho wacu. Ariko ikindi nakubwira ni ugukomeza gukoresha neza inkunga uhabwa nk'umugore ufite umwana uri munsi y'imyaka 2. Ibyo byo nkora ibishoboka byose pe. Ndabizi rwose kuko muri raporo dufite z'abahabwa iyo nkunga uri mu bayikoresha. Ndagerageza pe. Ariko ntibyambuza kugushishikariza gukomeza kuyikoresha neza icyo wayaherewe. Urakoze cyane rwose. Ikindi rero Nadine, ndakumva buri ibyo wakora byose utaboneza urubyaro ngo byarabushoboye kurera ntacyo bigeraho. Icyo cyo ndakizi. Ubwo rero ndakumva nabwo nagushishikarizaga kuboneza urubyaro pe nibwo kugera ku ntego yawe kwiteza imbere bizashoboka. Ni ukuri ngomba gukora ibishoboka byose muyobo. Ubwo se kuki utari wambwiye ko uje gukoresha imisatsi we? None se ko nari mpagusanze nari nzi ko ari wowe ubinkorera. Sinakubeshya ubu simeze neza pe. Iyo mbimenya Karimba nabwiye wa mukozi wanjye w'umukobwa yari kugukorera neza cyane. Mana yanjye ubu se koko ndakorerwa nandanye. Ubu ku munsi w'abakundana nzaba meze nte koko? Ufite gahunda se? Mfasha gahunda na sheri wanjye Filipo nyine. Mwese muzasohokerahe? Reka cyangombwa si uko kuri uwo munsi mba ngaragara neza imbere y'umukunzi wanjye. Nayo namwe shaho. Ahubwo se ukuvuga ari ugutaruka nta makuru mashya ya Chris anye. Ariko muhora iki koko ku buryo Chris ahise bangana mu mutwe wanjye koko? Yego mana. Reka kuvuga utya nye. Ntuzi umubano ndimo kunyuramo kubera uriya muhungu bude. None se bimeze bite? Ntuzi byambayeho uyu munsi. Yego mana yanjye. Habaye iki se kandi? Uzi noneho ibyo rero yankoreye. Gahore? Kwa uri hariya ku gasantere. Maze suko ntukawe yankutse aranyandagaza bude. Ngo yagutukiraga iki se? Ngo nendeke siporo siza abakecuru. Ngo nibagirwe Chris ngo yamaze kuntera umugongo. Yambwiye ibintu. Mana yanjye. Ihangane n'ukuri. Ariko urabizi bude? Ndakumva. Umva iki nicyo gihe. Nicyo gihe cyo gukora iki se? Ibya Chris ngiye kubishyiraho akadomo. Ariko kuki ucika intege vuba? Oya bude birahagije. Nta kindi nyitegereje. Ibya Chris mbishyizeho akadomo mbabarira. Gusa urakomeje? Ndakomeje pe. Chris siwe muhungu wenyine muri iki gihugu. Kandi nintabona nundi. Ntabwo azaba ari nge mukobwa wenyine utabonye umugabo muri Nyarurembo. Ego mana yanjye. Ubuse mwitabe. Ninde uguhamagaye? Uzi ko ari Chris umamagaye bude? Ngira vuba mwitabe. Mwitabe itaracika wa cyane we. Allo? Bitanye se wanjye. Ni byiza. Kubanje guhigima we. Ntacyo. Shambere na mbere mbanje kugusaba imbabazi. Ko natinze guha igisubizo ku busabe wari wambwiye bwo kugira ngo tuzahuresha. Ubundi si ubwo watindiye iki koko? Umva shambabarira kabisa. Muri iyi minsi nari maze igihe mpoze ariko nabizerikanaga ko ngomba kuguha igisubizo. Yewe ndakubabariye none se nagirane. Umva se none se uragira ngo tuzahure ryari? Mbwira umunsi n'isaha wumva bikunogeye. Niba ukibifite muri gahunda. Urunana ni rwo tugejeje ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere twibutse ingingo z'ingenzi amakuru acire yibanzeho. Twababwiye ko umukuru wa MONUSCO yaje n'indege ku kibuga cy'indege cya Goma cyari kimaze umwaka gifunze. Naho tubabwira ko bamwe mu bagore n'abakobwa b'Abarundikazi boherezwa gushaka ubuzima mu bihugu by'Abarabu bafatwa nk'imbohe ndetse kandi banasize imiryango yabo mu bukene. Twababwira ko kuri iyi nkuru kandi tukiri no kurondera abo mwishyirahamwe Ardawishi Kezimana Waida twabagejejeho uherutse gutahuka muri Arabia Saudite imbokoboko kandi yaranahohotewe ariko ntiturababona.
mwari kumwe rero nanjye Latifa Mutesi naho kubanga bw'ibyuma twari kumwe na Jonathan Mwangi. Aya makuru yarahagarariwe na Angida Sihundi Mundi. Mukomeze mudukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye.